rejima Kerkûkê temaşevanê nêşa em diçine Türkiye axaftina Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan berdewam e. Bêjin ku ji me re çi ji ber ku em nexwedanê zihniyeta Kiliçdaroglu ne ku pirsgirêka Kerkûkê pirsgirêka me ye jî. Onların böyle bir derdi yok. Pirsgirêkeke wan ya bi wî rengînî ne. Onlar varsınlar Esed'in yanına gitsinler. Bila ew bixwe biçine gel Esed derdê xwe bû Esed bibêjin. Ama biz farklı. Lê em cuda ne. Ve İdlib'deki her şehidin hesabı û hesaba her şehîdeke Idlibê ku dibêjî wê Erdoğan bide ew qas insaneke gafil û cahil ku ew bixwe ew tu tişteke me ji nîne ku em wan re baxivin. görevimizi Em erka xwe bi niyeteke baş û bi aqibeteke baş em bicih dikin. isterse Eger tercüme xwe bixwazî dikarin ji kesên zana bipirsin. ülkemizde ve bölgemizde Li navçeya me û li welatê me tirê hebûna tu rêxistineke terorî û her wiha ji bûna tu avahiyeke rêxistineke terorî ku me dûrpêj bikere em nikirin çavê xwe bigirin. Lê binêrin terorîst hatin kuştin kî çûn cenazê wan bînin? siyasi parti sözde siyasi Qaşû parti qaşû endamên partiyên siyasî qaşû endamên parlemenê çûne wir termê wan wergirtin. demek ki bunlar Ev jî tevê wateyê ku ev bi rêxistina terorî nav hev dane. Ma tu cêwaziyê xwe heye? Na. bunları görmemiz lazım. Pêwîst e em van tiştan bibînin. Eger ku em nikarin van yekan bibînin li qusûrê nenêrin. Bu kadar iç içe Ew qasûn nav hev danin û siyasi parti olarak weke partiyeke siyasî ji bûna ku bikeve parlamentoyê wê rêxistina terorî yên ku digirine pişt xwe û bi piştevaniya wan ve ku dikevine nava parlemenê nikarin bibêjin ku em têkoşîneke demokratîk birêve dibin. bunu işte daha önce Vê yekê jî beriya niha ew dema ku heştê parlamenter derxistin jî me dît. Wê demê heştê parlamenter piştî ku derxistin şûn de Haydi sokağa Paşê daketin kulanan bi wê dirûjmê hûn jî dizanin di rojekê de pêncî û sê hemwelatiyên me ka çawa hatine kuştin me dît. ölenler Kürttü. Yên ku hatine kuştin Kurd bûn. Ölenler de. Yên ku ew kuştin jî Kurd bûn. Hani bunlar benim Kürt vatandaşlarımın temsilcisi. Ka evana nûnerên hemwelatiyên me yên Kurd bûn, çi peywendiya xwe bi vê yekê heye? Bu uyarıyı önce kendine Vê hişyariyê em ê destpêkê ji bo xwe bikin û pişta jî em ê li kesên din bikin. Pêwîst e em vê rastiyê jî baş bizanin. asla Em tu caran ilk milliyetçilik em tu caran em ê milliyet nijadperestiya bu noktada pêkhateyekê nekin. Di vê xalê da diwarê nijadperestiyê da tu caran em ê helwesteke bi wî rengî raber nekin. çünkü biz Ji ber ku em beriya her tiştî bize verdiği istikamet beriya her tiştî li ser wê rêka ku Xwedê ji bûna me destnîşan kiriye em ê bimeşin. biz kavmiyetçiliğin û her wiha em daîm li dijî qewmgeriyayê bûne û em ê her tim dijberê wê jî bin. zira biz Her wiha Rabbimin bize vermiş olduğu istikamet her wiha ew rêka ku Xwedê bû me destnîşan kiriye çi ye tenê li ser wê yekê meşandin ew rêka rast e û li ser vê yekê li bi wê bawerî em rêka xwe bidomînin. Nexwe çok şamarıyor. nexwe em ê gelek ji derbeyan bixwin. Kim ki kavmiyetçilik Kî ku li ser rêka nijadperestiyê birêve bibe û qewmgeriyê birêve bibe bila wê xutbeya xatirxwastina ya pêxemberê me bila bixwînî. bu kadar açık. Ev qas aşkere ye. Kendilerini güvenli ve müreffeh hissettikleri Dema ku xwe aram didîtin û piştî hezar kilometreyan di gelek mijarên ku bi me re peywendîdar e û her wiha li pişt hezar kilometrin ew gefên ku li me dixwarin êdî tu eleqa xwe bimenînin. Em ê hesaba xwe bipirsin. Em ê li hesaba xwe binêrin. Hesaba me jî diyar e. hep söylüyoruz ya, Em daîm dibêjin ya millet, tek millet ew, tek bayrak, tek alay ew, tek vatan, tek welat ew, tek dewlet e. yolumuza böyle yürü. Em ê ser rêka xwe bi wî rengî berdewam bin. Geleceğimizi işte Ba şeroja xwe li ser van çar amûdên bingehîn em ê ava bikin û em divê mijarda bi biryarin jin. Dema em dibêjin tek millet ango 8 milyon kes ku bibine tek milletek. ve tüm û her wiha hemû pêkhateyên ku tê de dijîn û em ê ji ber Xwedê em ê hevdû ji hevdû hez bikin.
تک آلا هونج دزانن که آلا ما دیاره و تو کس نکاره کنجرو کن خال سر ما فرض بکی Şehidimizin kanından rengini او آلا ما به رنگ خوینا شهیدان رنگ خواهر گرتیا و به وکه سمبول سرخابونه که هیو و وکه شهید بخواجی سترک دیده هیو و آلا که ما یا بوی که پات پیکانین هی وش بلی وی که بلا تو که از تشتکل سر ما فرض نکی ve sıkışınca و دما که تنگاف جی دبن دبیجن که آلا ما جی اوه بلا کسین که صد دبیجن من نخواپینن ellerinizi biliyoruz. ام همود تشتیوها باش تزانن Bizde bile. د کنگره خود جی Okutmaktan و نکاری سرود ترکیه بدن خواندنو و نکاری آلین مل سالونان دالقیننو و نهشت که بکونا نووان سالونان جبر وی که هون دروینن siz bu ülkede demokrasi هون لوی ولاتی جبو دموکراسی نکارن تی بکشن bir endişeniz و فکاره که خویا بناو آزادی هر نینه و هون تن جبونا پیکاته که کلوه ولات ببه دست سلاتون کار دکن امیر ری ندن وی که zira biz tek vatan diyoruz. و که هم دبیجن تک ولات که 780 کیلومتر دوجار هیا همو یک ولاتنو و لسر آخن وی ولات جی تو عنصوره که نو نابا که بناوا کنو امیر ری ندن وانش اگر که ایرو لچیای تندوره که و لگاباره و لجودی و لچیای بستای که تکوشینک ما که اگر هبه و هیا بگه قندی لیجی که شر ما بردامه اوی که صدمه که خواهی اوه همه جخوابر چه نابن ایرو شون داجی اوه هر وصا بردوام بن و هر وها دوی تکوشین خویل دجی ترور دجی هم با آوه که رومت و هم جی به شخصیت و هم ده چارچوه حقوق دا امه کار خواه بکن بلاورن پارلمانترین و ورن لوان دولان دا و ترمیتوان ببن کاده ببنه کدره اوه تشتک اوقاز باسید Çünkü bizim Mehmet جبرکو و محمد ما کشتن و سرباز ما کشتن و سویل ما شهید کردن bunların kanı yerde kaldı. خونوان و العرض نامینه و مسوزا وی که دایا و همه وی که جی بکن و جبونا وی که Bir olacak. امه ببن یک امه مازم ببنو امه سرخوا بنو امه ببن براو و امه به هاورا ببن ترکیه بلا وی که و سبزان AK Parti bu semboller üzerinde AK Parti لسروان سمبولان مازم بویا و به بردوان بده سرکتنه ده و بلند بونه ده yaşadığımız dönemin hassasiyetleri. او هستیارین که دوی پیواجوی ده هنه و که آک پارتی بوان برپرسیاتین مجی گرانتر دکن Yapmaya hakkı olabilir. دبه که هر کسی مافی خواه تنبالی هبه لی منینه و ام نکارن تنبال بن و ام ایگل کار بکن Herkesin kendi çekişmesi هر کسی دبه که ناکوکین خواه نافخواه هبن و مافی خواه براندن زمان هبه لی یا منینه herkesin ağzına هر کس دبه که مافی خواه هبه و چاوا بخواست به اوسا تب بگره لی یا ما اوانینه milleti umursamadan هر کس دکاره گل برچاو نگره لی یا ما اوسانینه plansız هر کس دبه که به پلان و به برنامه و به حساب و به کتاب را به کاران انجام بده لی ام وی که ناکن biz ağzımızdan çıkan ام هر گوتنا کش دوی ما در بکه و هر پینگاوا که هم باویجن و هر کاره که هم انجام بدن جبونا برجواندی ولات ما و دولت ما ام نچارن که باش بپیون و باش محاسبه بکن ister ekonomisi دخوازه دوار آبوریه دابه دخوازه دوار سیاست نافخواه دابه یا انجی دوار سیاست در و به یا انجی که جان مجارده به بلا به همو کار خدا ام د چارچوبه وان مبدان دا پیوسته کار بکن اگر همو سانکن ام خواه و ولات خواه بخن نوا تنگاسی انگلک جدیده اگر که لناو پازار لسانجاقه هر کس که دبیجی ترکیه دبیجی که اردوغان اوهی که صدمه که خواهیه به بریان هاجی گود جدل هیا دل ریکک هیا işte bu yolu و او ریکه جی خوده ما آوادی که biz bu kardeşlerimizin ام وام براین tanımayız. ام تو یک جمان براین خواهی ناس نکن لی ام هفدو ناس دکن Ve
O bağlılık و او گریدانبونا کدناوبر مده هیا او هیجان و او عشقی که هیا وسا خواه بخواه جی خبر چه ناوه öyleyse اگر که روش به وی رنگی به پیوست اموان پر باش بفکرم پر باش لیته بگهن و جبون وان جی پیوست هم گلک کار بکن بله تماشاوان نیجا سرکومار ترکیه دا خویا کرن که اپراسیونا ادلبه دوه به شف دست پیکریه لگل ارتش آزاد و هیزین ارتش ترکیه هر وها رخنه لسروک پارتیا جهپ کمال کلشداروغلو هدف جی گرتن جبر سیاست وان ین لدجی سیاست ترکیه یا درو به تایبتی جی سیاست ترکیه یا لسوریه شوابوری بشک جهازین پیشمرگه لمحور باشور کرکوک چند چپر والا کرنه و پاشوکشیانه وستا رسول فرمانده محور باشور کرکوک شتورا مدیای یاروداوی را گهاند کو جه چند چپرین پیشمرگه کو برینها جبوی شر داعش هاتبونه چکرن او پاشوکشیانه فرمانده محور باشور کرکوک ده دربار صدمین پاشوکشیانه هزا پیشمرگه ده دا خویا کرن کو او یک نجبر شر بویه بتنه وکه تاکتیکا لشکری او پاشوکشیانه خلک شنگال دا خوازش حکومت والین پیوندی دار دکن کوان قربو بکن حتی نها نزیکی 4000 کوچبران و گریان سر مالین خول شنگاله لی مالین وان هاتنه رو خاندن او دا خوازی دکن کو بینه قربو کرن نزیکی 4000 خیزانی وگریان سنتر قضای شنگالی و بهتراوی خلکی خانی وان حاتنا رخاندین و جبروی که او داخوازی اش حکومتت کن هر نبید هندکی جوان زیانی بسر ویران کاریا مالی وان دهاتین قربو بکن ام هاتنا خانه خلقي دا وخانه محمد خراكرينا وبجي امكانيا منين ام خانه حكومت هاري كاريا منك كس يعني من كارن ام وكا قوتي خلقي قبلتي ام دا خوازيش حكومة اقليمت كان حكومة مركزيت كان او القصب وتلبنان من جماعات همه بين تعويد كرن حكومة تعويد اوان بديتي شنا نت خلق النت مالت خلقي دا من شنا مالت خو تعويد بدني او جي خانه خدشي كان دا خوازيا ما ابا هیا نهانیزی هشتی خیزانی وگریانا بوان گندت قبلتی و نوگر خلقی فرمانداری که 8 شعبی جبر گلک صدما او دبینی كهربانينا آبني خدمات صفر ألغام عبو مالها متفخانينا بس أمان يفول في الشنقال بس المحافظة نينوا بها حبجا أمر هذا محافظة نينوا بدعوة مدينة منكوبة الشنقال جي حالي والحالي محافظة نينوا کارگریا قضایویه که خویا دکا بری چند مهابوان راپورتک پیشکشی حکومت عراقی کربو پشبو قربو کرنا و دوری قربون کرنا خلقی ما او گریدای بکرنا موصل و فرمانگه دوان و شنگاله و گرانا خلقی ما ام چنه داره اولجنت شو داره خانیا داره مالا خدا نیتی دبو و نه سنده و پلگه دیکمنت دوان نبون نسبة آفاقرياجي خلقي ما نقلكا الكامبادة بيترماينا أزروي بهوري مكا خلق فاقريا أسر ملكو مالد خواه بشتي روش آرام بوي همو بينا قربون كرني شاء شنگال سالکو 11 مهن اشعالی هیزل پیشمرگی حریم کردستانی و هاتیه کنترول کرین و هیانها قسمت گزاری وکی پیدوی الناوا وی باجاری دا ناین دیتین شنگال اجسدی هشتی هیوی هاتا ویران کرنو تالان کرین جالی چکدار الداعشی و او خلق وی دوری آواره بوی اجسدی 35 جوان و گریانا و بهتراوانجی داخوازا قربو کرنید کن تحسین قاسم روداو شنگال جوینا سروکاتیا پارلمنتوی و کمیسیونا بلند یا هلبجارتن و راپرسیان لپارلمنت کردستان بردوامه نوچگهان روداوی جه پارلمنتوی کردستان راگهاند که جوینا سروکاتیا پارلمنتوی کردستان و سروکین فراکسیونان لگل کمیسیونا بلند یا هلبجارتن و راپرسیان بریو دچه هر وها نوچگهان روداوی دیار کر که د جوینه د سروکاتیا پارلمنتوی کردستان و کمیته یاسایی د دربار بریوچونه هلبجارتنین لکردستان و آماده کاریان ده و پرسیاران جاندامین کمیسیونا بلند یا هلبجارتن و راپرسیان بکن.